Very good evening, ladies and gentlemen. Your hairstyle is your vibe. Set Red, set your vibe. Poilano Sotono Ambay and Tini Kaisha press meet maring manike haise Tangnai December ni 9 and 10 tarigo Kaisha Gotnam kha 9 tarigo ang Kumulungo Tangai Paimani Horni pray 5:30 PM ra khana nganga o somoyo ani thani kaisa number ketal by phone sopayo phone sopai mane ang phone receive khlaika jehetu bo dui bar call khlaika ke ba ang receive khlaika je kono borok ongui mano nai phone receive khlai mane bisingtoi ano sawo nung kisa ani ofiso faide mano engkake ang bono saka ang to nono sinilia nung sabong kani samane go sawa ang Tripura News Ipni Malik Rajesh Tripura to ang bono saha barai samung kisa samung nango nung kisa ani ofiso faidi to ang bono saha ang to tabok Kumulung ni faidrop dress up faidrop ang tini salsa mai muisang jagya abuni pore ang o sat rajeshwar ni oro thangnai hinai ang kisa maiti sawe tayari angoi okhna nangnai hinai ang bono saka gangke bo ano sungunung bo jaga utong ang saka ang opoi nogor tongo 3 number golio gangke bo sawo nungbai ang gana sebile ang jibi phaising tongo kisa phaina ba nei saw angke ang saka ang to phaiman gala mai dosa jagya kisa res bo khaina nang nai angke bo ana sawo ang phaina da nei to ang saka ti ase phaidi to prai 10-15 minute rong khana ano bote waisa haina hai kol phaika nini gole ang saima angke ang bono saka 3 number gole oko Daswan restaurant ganani goli no nang o jagatai hawi phaidi bo ang goli saimia ayang kisa goli ro tugui tongkha nang kisa phaigari rasta ju thi ase do nang tongdi nang or tongsode ang phayo nai ga ani logyo brother Emmanuel Tripura tongo ke hingadi brother bono kisa oko thangai receive phaigana ke ang receive phainani nai thangka thangma ang bono nugia ang thangai nugiang call phaika ko ang gana woni saw 2-3 minute tongai bayang aboi nagar bridge saini phaika bridge saini phaiye ayang thangai daswan restaurant bus kamo thangai gari bek khlai te wasa yang jibi phaising phaika phaiye ganao gari bathak mane ang bono nukha phiaba ang bono face to face nukjiya ba ano sawo call khlai gari bisingo phaidi gangka ang saka o jaga phaidi ang tono no waisa kono face to face bono gi hosi busini jage ba horbom kha Gangke ba ang sawo nang kide kiri ang kibu kiriya pat nang o jaga phaidi kok salama to bo sawo jaga gari jam gari bathak miya ang nang o gari ka phaidi ang bo gari kana bo thangliya bo gangke bini pore bo gari lai kono sayawai gari salawai thangka gangke brother Emmanuel na ang saga nang nogo thangdi gangke ang rumo thangsine ang rumo thangka rumo thangmane por te waisa haina hai ko 10-15 minute tongoi bo ana call khlaika nang bo jaga ang to tabok rumo sopaisa ang tabok maisai tongkha bong angke nang phaina ba ang saka ang te phaimalia ba na saw nang ekta house ni malik no ring horoi nang phaya nang surai bujia da nok ano nang ano thungjangnai borok da nok nai je babe ano ekdom khok sitra kok saka ani mom papa no tui saka event ba ano sawo
nono rajbario maharajni bus kango rumai seprak phano kunu phano khlaiman glak nei saw ang je hotubo media ba ang kunu phano saliya ang saka nang ati kokta sadi sana thangka angka ang ni details tono tiklai mano nang ati kokta sadi angka bo ano sao nang tamong na ang ko rajisu satni golio to nang phaidi orono nang rumai seprak nai saw angka ke ang saka nang ati ta sadi nang khana salana ang kok salai বানো যেভাবে মানে খক চিত্রা সাকা এমন যেভাবে বানো হংকা আবো আং লাইফও কেবো ফানো আমন তিনি পর্যন্ত হনিয় খ বিনি পরে হংকাই নেক্সট দিনো 10 তারিখও আং বনো যেহেতু আং বনো সালকক সানাই যে আং 10 তারিখ সালো প্রায় 11 am something ro hংকা না আং আপু কল ফাইকা নংআনো মিয়া তামহিন Wah ang na tamu hinba ang tom no kuno hunji are nung mi ano kol khlaiei nung je babe ano kok saka je babe nung ano kok sitra saka maharaj ni bus ka bunai ano raz agartala rumi sepragnai ano nung bunai hini samani abo nung tama muitu kri khadan ang kuno sajgani ni thane proman tongkhang kai nung NCC thanao phaidi hini saw NCC thanao phaidi hini sama bagaino Hingga anggo thangma ang awat pusu habka awat pusu ni osi bai kesa malaka mia atai ti kesa patimun patika abo bahai global mane NCC sorry awai nogot awat pusu ni osi Zainal Hussein go saka no je o borok ni gobbang ma thanao gobbang ma FIR tongo जों naina se seleka o borok ni nang time waste khadi nini man se bayano o Rajastri একদম বরক হামিয়াছে গোবাংমা বরংনো থককজাক গোবাংমা বরংনো ব ব্ল্যাকমেল খাই রাংসা সারি তো আতিনি সাও ঠিক আছে হেঙ্গাঙ্গাই আংবো কিফিলি ফাইকা লাসুকে ব থাঙ্গি এফেয়ার খাইখানা সম্ভবত আর 9-10 रो জাগনগো ওকে আং প্রায় অক ব 20 তারিখনি পরে 21-22 তারিখ অঙ্গানা আনো খরকসা সাউথনি খরকসা BJP नेता BJP ni khoroksa neta no sini kolasra onchoni ang bini mungsana thangya bo ano sao je kol khai sao nini mungti kaisa FIR khlaijak Rajastri Tripura News ni mungoi ano NCC thanani scan osi rei ho nini mungtoi inquiry khlainani ang to sai ja sairi mano saka abo to Rajastri bepare borok already saimano hoiso bo je babe batpat পুরা সারা ত্রিপুরা নেই বড় যেভাবে থকাইখা আবো যতন সাইমানো নাই সাকা ইভেন বিনি বরিবা সাবো কোন সময় রাজশ্রী প্রাবাই যে প্রবলেম অমানো জাস্টিস রক সান্না বাগাই সিনি আনি নগরবো থাঙ্গো আয়াং বিজেপি নেতা রমে থাঙ্গো সিনি মুঠা রমে ধনি বফাই আংবনো সাগै বুজগৈ রিবো বিনি বিহিগনতা ওকে ও দিনো ন বানা এফআইআর থাকা আং মানখা আং NCC থানানি অসিনো যেহেতু আং সাইমানখা কে আং কল খাইমানি Bisingtuino ang sai manka je ano abo FIR nungma bagina ang sai manka ang bono naki oboi nogot rastao bothak roboi bokhrago pistol thabinai je ang bono sauko o 9 tariko sihano mogni kaisa audio viral mani na tei ang naki bono saupong o audio no delete khaya hangkai ang bono pistol bai kognai nei abo haike bini o FIR to bo suija ang sani musuo जों जुदि टिप्रा सारक o Agartala area o जुदि जों pistol दुई tongkhangkai जों बुफ्रु जाने एरे संखामु जों बुफ्रु जाने सेप्राक जाखामु abo kuno idea da tong जों नुगुइ तंगो जों pistol च तैना नंगे कुनो से खायना नंगे दिन दाहारे सिनि टिप्रा सारक बुथार जागाय तंगो जों कुनो justice मानिया आं बिनि बागैनो o kokno साइमानायनो आंबो कायसा FIR खलायजा बोजेवतो खालायखाबा आंबो कायसा FIR खलायजाक बो थांनाय Januari 7 tariko angbono 13 tariko December ni 13 tariko pistol bokrago thabine audio no delete khai dinai bo kaisa Tripura News ito Facebook page bo rikha gangena ang abono nugoi chini Tripura community ni narang sar Birendra bai ba angkok saleka laso anola community chini community ro ana saya no norok kisa naidi to chini narang sab Birendra Tripura sao bo ano ba jaga phalnai hnai
नन्दनगर जागा तलाङै फुनुगैखा एडभान्स रां 1.5 लाख सानो हिंगाके वीरेंद्र सर जागा रं नायखा पुं अब जागा नायमा तो कुनु फानो सालिया हिंगाके तहसिल ऑफिस रंग बिनि किसुता सिनिजाक दंगो आबो रंग जुगाजुग खालाय खापुं जुगाजुग खालाय माने ओ जागा मालिक रं अरनि मासा से कायसा जागा निया माने आलगा परंनि बुमुंतै बिनि हनै बनो फालना नायो एडभान्स रां 1.5 लाख सानोखो आतै हिनै साव नों ओ बरक न नों एकदम बरक क्रिमिनल बरक सेबो आतै हिनै साव गाके बिनि परे आं थि आसे तो आं नायनाय गाके आसक दिनो आं रायमा बेलिनि जे एक्स एमएलए आनि मुंतैनो धनन्जय त्रिपुरा बो साव जे आको आं सालायानो आं सालाय केस विथड्रल खालायमानो जे बो तो एफआईआर खालायखाबा तो ती आसे आं कोनो सालाया गाके बरक सालायखा नेक्स्ट 1 वीक तंगै आं कल खालायखा बो साव नों नाकि राजेश त्रिपुरानि मुंगै हामिया साव पिस्तल डक्टि बनो दमगो हाइरो निसे साबले निसो आं साका आं जुति आतै खालायखा काका आं गुफ्रु जाने एरेस्ट खामों ताबो बो जुति प्रमाण तंखांकाय आं त्रिपुरानि पुलिस रंनो सानानाय आं एरेस्ट खालायदि एन्ड त्रिपुरानि आइन तो जे बाबे आबो मानजाक जे बाबे आबो आईपीसी 5 ओ सेक्शन आनि ऊपर लागाय आनो सारा जीवन आनो जेल दाबी एबा जुति न भारत बर्षर फांसी चले फानो जुति फांसी चले गाकाय आनो फांसी लुना आंथं आं जुति आबोहाय सामुं साया जुति खलाय दंगो होनालाय फियाबा ओ राजेश त्रिपुरा जे बाबे सामुं ताङै दंगो आबोनो त्रिपुरा प्रशासन दगबो नायना आंथं बजे तो आनो एफआईआर खलाय कपि तो सीएम रजा ओ सीएम नबा आं साना नायो जे नों जुति न कबै हास्तेनि सामुं गाहाम एबा खलायना मुसुं गाकाय ओ बरंनि सामुं सित्रानो नायदि एन्ड त्रिपुरा ट्राफिक पुलिस रंनोबा आं साना नायो जे बो जे बाबे बिनि गाड़ी 6 मासनि ऊपर एक्सपायर रंजा गाड़ी नंबर पे टेम्पोराली नंबर दै जे सलाय माने बस कांगो जे प्रेस नै थेबाय सालक माने आबो कुनो आइनो गरै ओ गाड़ी नबो सीज खलायना आंथो बिनि टेम्पोराली गाड़ी नंबर AS 01 TC 270 ओ गाड़ी नंबर होंडा कार रेड कलर नि अबनो गाड़ी नो दाक्ति नो त्रिपुरा ट्राफिक पुलिस बो सीज खलायना आंथों जे हतो बो आबोहाय सामतां मानि जे आबो आइनि बायरे रुल्स नि बायरे आबो आइनि बिरुद्धि चलै दङ ताङै त्रिपुरा पुलिस बनो एरेस्ट खालायां ताङै बनो खालायां आं ताबो बिनि बागै त्रिपुरा पुलिस आबो एप्लिकेशन कायसा सुइनाय बनो ओ बिनि गाड़ी नो दाक्ति नो रोमै सीज खलायनानै अंथो आबो कुनु दिनो रुल्स गरै जे बाबे 6 months नि बेसी लाइ थांका बो ओ टेम्पोराली नंबर एक्सपायर रंजा ओ गाड़ी रेजिस्टर गरै ओ इंश्योरेंस रो किसुता तद तंग आबो बां सामिया फियाबा गाड़ी नि कुनु रेजिस्टर गरै नंबर गरै आबो टेम्पोराली जे नंबर तंग माने आबो एक्सपायर रंजा आबोनो सीज खलायना अंथो आं कोय एकटा बरक बायबो ते सलायखा राजेश त्रिपुरानि मुंतै सारा त्रिपुरा नसे बो ब्लैकमेल खलाय थपगै सावो आनो राजेश त्रिपुरा सावो बो एफआईआर विथड्रल खायना गंका आं बनो रां रना नांनाय माने आनो पूरा मेंटालिटी हैरेसमेंट एंड टर्चर खलाय सकाबो आइसे रां सिमी से बो सिनियो तै केबनो सिनिया एरियाव बो बिनि हवाईबारी कलासरा एरिया बो ओ जागाओ तामा खलायखा इंजिनियर नै सावै बररंनि एरियानि बररंनो कलासरा अञ्चलनि सिनिपुरा साउथनि बररंनो इंजिनियर नै सावै रां थकगै सागै ताबो एरिया बो थांगै माया पारानिबो बो मा खारजा एरियानि बरकसिनि साउथनि बरक बनो जे हतो साब्रुम डिविजननि बरक बनो नुखा केनो ओ जागा ono बो बरक बाय रुमजानाय जे हतो बो बरकनो रां थकगै सामां बो एरियानि बो मा खारजा ताबो बो बेसि दिन कै ओ नन्दनगर आयां जिबि फाइसिंनि बरक बायबो बो मा खारनाय हो जागानि आयां नन्दनगरनि बां खानामानि गोबां मा बरकनो थकगजै जाजाक रां सरक नामानि जागा फालनाय हाय फालनाय नै जे रां नामानि आबो बो ताबो कलबुरिसि फैलिया एवं चिनि आगरतला एरियानि 10 नि थानि बो रां लालाय जामानि बो ताबो बो 10 नि बो रां रे बो बेसि दिन कै बो त्रिपुरानि से अखरै मा खारनाय बो ताबो पारा ग्राम गनजौ बो थांगैबो माया तांगै हिमालय बो थांका गाय सप्रागजांनाय बुजागनाय
bo thuise thuine abo hai samung sitra tangai tango ang bone eto din siring tongmani bobo Tripura angbo Tripura kaisa community ni belong khlaimani bini bagai na ang kuno kisu action laya phia ba tabok ang action lani baddhota ang action lanai ani action lamani no botiki de mano ang sanai bo 13 tarik ano je bini Facebook FR khlaimani 9-10 ruja 8-9 phia bo bini news channel no 13 tarik nai 13 tarik ang munu bongkul forest range no tongo o jaga no ang bijito thangjak obo ha ani munu bongkul forest range thangai ang je kagos tikhai phemani abo joto ward quarter je samung sole mani o kagos nang thagai nai 13 tarik 12-13 tarik ang o jagao tongo even 11 tarik ang party sorry DF ni officer ang je RTI khlaimani sarat 2021-22 ang nukha je kwbangma jaga corruption cholebani nini state phano hundi sarat Tripura je ruling rok tongnai rok nini ADC phano hundi state phano hundi sob jaga corruption bini bagai ango corruption bagai ang tini RTI runani baddhota to RTI ni ang reply bo manjak ang ko ekdino no RTI ni reply na ang khulumnai normal media ni thrutuina ang khulumnai ani o jaga uno suijak tongo naidi 11 tarik 12 March 2023 11 tarik ang DFO officer pura salsano 12 tarik Munu Bangkul forest range 13 tarik Munu Bangkul forest range ang pura 10 ta to 5 ta jura ang 13 tarik Munu Bangkul forest range naisingjak forest rokno o jagani forest ranger Toroni Mohan Rupini orni forester Lori Mohan Tripura borok khorong naibo field staff o field thajak borok kore ang borok bai malai nani hinai o RTI ni report lanani hinai ang thangjak phiaba borok kore o jagani office staff rok barbaki office staff rok bai box khlai tongo ang o jaga o tongo bole bhai ke ana 13 tarik ang bone kasogoi pistol bokrok thabai sihano mokni video no ana audio no ana viral langmano delete khlai ni saka sihano je phano khlai tongtho abo party nahi nai abo party ni upor abo party se decision lanai ang khlai ang sabu ba je o Rajesh Tripura ano samani bo saute kaisa ano saka sihano mokni against ano live interview runani bagai te kaisa angkai ang Tripura muthani bagai live interview runani bagai o interview na ang runani mana khlai rekha a bagai no bo ano tini FIR khlaio te kaisa angkai bo je DM fan je phaimani o jaga samung corruption nongmani no tei o kagos no sanobo o kagos no naoi bo je samung khlainai nini MLA chairman ayu rokno bo blackmail khlai rang chana bagai o kagos no bo sano tabok ang judi o kagos no rakhang kai bo cash withdrawal khlainai thong gaka ang nangya ang kuno khlai jamung kri ningani cash withdrawal khlaina nangya phia bas Tripura High Court no bo je khlaima district court division court high court o court no bubai ang malai nai nang jepro praman rumia je afru no ang nono usa sikhar nai te kaisa je Pritam Kaibeng te sono Hormis Kaipeng bini sono Hormis Kaipeng and Pritam Kaipeng boje o jagao angbuno Rajesh Tripura na rasta kasogoi pistol tuyei domkai mani bo nukjak nei boje o jagao FIR ro boje sakio mani bo bezala kalainai o Rajesh Tripura ni sokor Rajesh Tripura to sara dunia kanang paika thangai malia bo Pritam Kaipeng bo bezal jongjala kalainai bo hai je false sakhi mani bagai abo kut no decision lanai phiaba ang let's see kutuno malainai bubai and kutuno bono usa sikharnai bini loge sabo tong kerungjak abo ang borok lagai tongo bo busuk jura khari manai busuk jura bo borok no thokogoi manai bono ang nai ek puisa ek taka rang reglak bono ang aisi ek taka bo rang reglak phia bono ang manhani keso khiklainai sara jibonni bini soido gusti bo o FIR ni yogmaya haike bono angrnai bo ano je FIR khlaimani o ang je manhani case ni abono ang bono khlainai haisi bo sara jibonni bagai sikhamanai bo borok bai nanglai bo tabuklai bo saimanai bhagwan
tongo jottoni bagai bhagwan bo naisuk khana bono bo je borok thokogoi samang samang tomkai blackmail khlaimang bhagwan bo naisuk khana mane bini pap pura borti অংশকা bini bagai bhagwan bono শিক্ষা rona bagai স্বয়ং ano rihokha haise ang rajastri purano usa শিক্ষা ronai bo phiaba শিক্ষা mannai beshi din krei norok media bo sai mannai haise শিক্ষা ronai kebo bono ang শিক্ষা ropro kebo bono রক্ষা খাইমানগলা খাইছে উসা শিক্ষার নাই সারা জীবননি বাগে ইয়াথেক রুমি খুলুমফানো আং বনতে নাকারিয়া মাপ খাইয়া হাইছে ইয়াথেক রুমি খুলুমফানো বন আং মাপ খাইয়া আসে দিন আং ত্রিপুরা নাই সিরিং দকা বিনি লগে যে তংনাই বড় রংনবো সাবধান তংদি নরক খাইকে আং বাই ইয়াগলা আং মুসমু সাসিনা